যত সিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকন ব্লাইকে পুইলা সিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকন হামবাই মারো তিনি সিনি ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশনস বাই যে মুভমেন্ট গুমটি ডিস্ট্রিক্ট ni 8টা ব্লক 3টা সাব ডিভিশন te kaisa district magistrate ni je office ban khaitini norok ni sahita sungmangkha chuba sumangkha tai across the state sini all news rokno sungfunogi man kha haisi tai blai ke hambai sini YTF ni joto warriors rokno movement successful khlaimani tai participate khabai khukbai khlaimani bage haisi tai bo hambai marwo sini joto TWF ni leaders rokno borok sungno chuba phai tinini o movement no success khlaimani tai joto hado phana hamjagai tinini sini movement no phainai rokno tabuk haino hai sung blai important meeting asukmani pore discussion khlaijak kha a discussion khlaimano sungnorok ni thani saklainai sini buskango tinini o press meet o phaimanjak phaikya honorable YTF ni president sini borom ganang sini Sar Suraj Debbarma sini bisingo phaimanjak phaikya YTF Khwai district ni president sini borom ganang brother Prosmit Debbarma sini bisingo phaisok paikya YTF Sipahi Jola district ni president sini borom ganang brother Bablu Debbarma over haike Takarjola constituency ni block president tai kwangma dignitaries rok haisi tai sini o movement buskangni salo tamung nai lukurok no khobor nani bagai lukurok no saklainani bagai ang tabu koina musungo sini YTF ni honorable president no buskangni je sini movement strategy sini tamu course of action tongnai tinini movement ni pore abono sini honorable president tamnorok ni buskango saklainai Belena hambai sini YTF ni general secretary sini borong borang Takuk James tini oro sumo joto introduce khairmani bagai taibo bisas kai hambai maro sini joto media friends norong ni tini chaito mumbai norobo sungbe baksa gumoti hai hangkoro thangai norobo suno chubamani bagai watei satung salbrum nor sin logi tongai norok suno chuba noro bela hambai maro taibo hambai maro chini joto warriors ro TWM ni president bonoba hamai maru TWM ni joto dignitaries YTF ni joto warriors ro Tipramoth ni joto warriors ro and even specially thanks to sini honorable MLA Sir Bishojit Koloi honorable MLA Sir Pathanlal honorable MDC Sir Ganesh honorable EM Madam Dolly tai honorable sini MLA sini barang Sir Manav Debarma honorable MLA sini Madam Nandita Debarma Riang sini MLA sini Sir Sanjoy Manik borok bahina sumai baksa tini watiyo joto pura kisi khayai sini tini ne of movement yakaba sini of mass protest against DM of Gumoti district o jagao thangbai no bele paifle hambai bongna maro sinai di sung YTF ro tabuk baike sung Whiteham press meet khaitongo thangnai 26 enabon sai sekang waisa 31 and tini te waisa singapore bo sawo tumungno government of Tripura sini district magistrate bini bagai kuno action nayang kangkai sing 2nd June sing joto office shutdown khairna nai abo sing tini joto gumoti ni entire offices joto mani bebajana shutdown khaikya tala rakhaise and this is not the end omo paithagya omo just sengdrofaisi amon manyang sao sung nijibo saimia paithak bomhai ungno government of Tripura takbo tini sak jora tabuk sarik jora kono initiative nayako kono government kono order phayako taksak jora I don't know bo jaga kachai tongobo khoraksa DM ni bagai tini wate jotono asik wati kebango tini joto sini warriors of choba khaima tong tamni bai tini asik important mo hengkana oban inkolo tamotong region tamotong government of Tripura ni tamotong haisi and tini khorok sapano YTF Tipramoth TWM karei ঠিক আছে LOP Jitendra Chaudhary tai ni Congress Sudirai Burman saka but sini alliance je tongnai government tongnai BJP ni khoroksa jonajapi muchanai ro
not a single person they speak about it. Right. Khorak sapan kok saya. Why? Joton buku mutumzak. Abon bayna boroni kuno ideology krei, tiprasani kuno hamzaman krei. Bubagrata sa hamzama ke tiprasana ba ke hamzama ba. Bubagrata sini joto tongman haisi. Abon bayna sengama tini ekdom clear message man ka je government of Tripura tumung no mone action naya hangkang kai. Seng totally sajnai tabu seng bong no tai 7 din jorar nai. Tai 7 days. Tang hindi tabu wate jora kisa government ni je kono procedure chol ni phan mano NDRF the flood damage amdi je kono tong hangkang kai. 7 din jotesto bong no somoy nai. 7 din ni bising tumun no kun khaime hangkang kai. Tripura hastebo every district every offices jotono shutdown khaye road blockade chengnai and Tripura taisha 2019 ni je coronavirus je lockdown ng mahai am haina ni chances tong haisi mostly chances tong and government of Tripura BJP government of sangam sana ni muchungo sang alliance khayo sang Amit Shah Home Minister of India sini Prime Minister of India Narendra Modi ji bongno sang man respect rewe sang borbai alliance kai sini tripartite agreement tiprasa agreement ni bagai sang borbai alliance tong and government of Tripura tumuno alliance tong tutui borok sunu install khanyen nayo hangkai give them let the government give a gazette notification haisi borok kaise notification tiklar di sang no government nangya sang butong nangya haisi ambai please government of Tripura take this matter very seriously otherwise we will be bound to take such step bus kango ekdom brihotto andolon na haisi koto ni sete bo kotor sobang nai mo 2019 ni coronavirus je lockdown ng mani abo Tripura ungnai teisa haisi abo afru sentag bo sawo afru na TWF na YTF na Tipramota amno daito ta hantung afru chayata hantung ini kebang man news CPM ni bang ni Facebook page so ko sungnuka omo bomti andolon process antangai CPM 25 ta bosor tongmani nor no sunori hoka tabuk television nor जीवन में Tripura power of hygiene imang fan pang dihaisi abo tiprasro bkhawo maino sungwan sukja khaisi because sung tabuni generation tiprasa azorani tiprasa ya nong ni az CPM flag tlang te in club jindabad nai atiprasa tamatang dihaisi amani kok kasana musum CPM no and koekta news channel to Tripura likewise what we have seen to tell you যেমন headlines Tripura hairo এমন ke communal issues namoi to tabu Tripura sob samay no communal abo especially sin joto media sonang sane muchungo when it comes to anything protest singke boni birodi khaya isi singke bon naro wanjui Tripura sane abunu tui khaya sini protest tini DM Gumoti district ni jebini behavior na funugo haisi and in future if any of DM disrespect our representatives from Tipramota we will not tolerate and sungamno kuno dina digest khagala bas kanga abono bas andolon tisana haisi je kuno DM je kuno BDU je kuno SDM tomono sini kevo representatives of my such intolerable behavior no use khaga kai YTF TWF Tipramota sidingachuk tonglak sung choba khainai abo sung funugoi rnai haisi sung je lukorong saka 26 tarikho sung talarnai means rnai by hook by crook haisi abo tai kuno dine excuses kre second June sung tinin di hajira sung funugoi kaisi and bus kango government of Tripura honorable chief minister all matter no jodine serious concern na ya hangkang kai bus kango it will affect like coronavirus lockdown in Tripura haisi entire state sing tini age bo sawsang Gumoti district simi effect lak omo sipai jolo by effect nai south of effect nai khoyo by effect nai unokoti north dolai everywhere after effect nai after sini sungno daikto sini chaya nai sungno tawan suda haisi so omo sini by final request aboni pore na government is khnagla guli order no sungtai kirilia kubikok sanata kai YTF bro sila ni khorang guli ni khorang no sung kirilia aboni bai ang sanani muchungo tomungno omhai behavior no tur khangkai please don't let us to take such step
which was never happened in Tripura haise sing abon bai nang sanani muchungo amo belen serious bong ni bagai serious epanom chini bagai serious haise aboni bagai ang barbar sawo government of Tripura no khoroksa DM bai ja tongnai na entire Tripura sabai ja tongnai who is more powerful than you all haise amo yang sungnan muchung bong no tomunom haike khaya nangkai we will be bound sing 26 तारिख 3 सोमवार काइनि सोमवार जों अ आन्दोलन खायनि चान्सेस दं आइसे आपुरबो सोंताय सिनि जतो डिग्निटरी सिनि जतो रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएस एमडीसी बाय जों डिस्कस खामनि बिसिंतै सिनि प्रोटेस्ट ताय चेंफिनाय हामबाय जों ते खायसा अबनो रिमान खाजे जे तिप्रामा खा तिप्रा सरन बाय गक साव लुग्रम बाय गक साव बरक सि दिनि पाब्लिक नो मिसिवै अबाके प्रोटेस्ट खायनि जेता साइड दंनाय रनो आंनि फासिनतिनि फासिनति बबाय गक दं It is true that tabo Tripura mo thaba Tripura sini kok thai sab kok sanai tong bobag rabade tai Tripura san bai kok sanai tam tong choba amon honai si wate shatung nobar ferang je kono somoy choba khanin bai prostut ready tong kha abongka bobagrani warriors ok bobagrani senkrak jigrok abongka Tripura mo thani bedek YTF TWF rok haisi abo sing totally clear cut no go haisi tini kebang ma आउन बन आं थाजिन सावजेक तिनि गोबां मा बीजेपी जनजातिनि जे लीडर्स दंनाय र बरक साकसांनि सिमिसे बरक नायक्राय हामक्रायनाय बरक तिनि बुबाग्रा कायसा मीडिया न्यूज अनुसंधान होइते बाटपार हंजा पुरो खरक बसे कक्ति साका आफ्रो वाइटीएफ थांनि प्रेस संगाफ्रो एफआईआर कपि रियो हाइसे तांगे आफ्रो का नों तंगै नों खायमिया आउन बन आं साना नायो बी ट्राई टू बी फर्स्ट नि जातिनो हामजाना जों चेष्टा खायजायसे पॉलिटिक्स ना हामजागै politics na kun dina ba sigra nang jini duku kostong tongfru nini boro nono nini baskanga ba jauna haise BJP khaida CPM khaida amanya ang totally kok sanai BJP fan khaidi CPM fan khaidi dofana hamjana rengdi haise dofani kok sadi ti prasani bai samung khaidi MLS sudi bai bolum khaf dise tong aje oba hake alliance political party ro bor se ta hake rally protest khane na ke bor ruling bai ya khadi khadi tese tikuli gangke bongo totally sajo drama sini tong apun tam sa si tabuk to kubikok sangan thang angkai tamu Congress tamu CPM jespan hundi even BJP fandi boroni tabuk jotin se kirimani bkhau kirimani habjaga Tripura mo thaise boroni bai kirimani ke Tripura mo thani kirijago amang bai bor tabuk Tripura mo thano bor attack ma khaine hece जों बार-बार सावो if I am not please here sini Congress TMLA sini Mr. Sudhir Berman no mukhnadi through media bono basang sanani muchungo we are not here to make happy to the government जों bonor khusi khainani bai tongya we are not here in the alliance to make the happy of BJP government in Tripura we are here for our Tripura Accord which was we signed by government of India not with the BJP government by government of India in New Delhi under the leadership of Home Minister and Prime Minister not with the BJP government it's with the central government जों बर बासे accord sign kai phayu sini accord no जों mansugo abo implement ungthung ba ungnai tomong na implement yankai we are ready to withdraw from the alliance government now today tomorrow in future kaise kok saka belai saja kaya saja ka patau kaise siguro kaise kas saka nai emla sudre gorma saka dibrama tamjo to saja ka aw ta kaise tip ka ang sunan muchung MLA Sudhir Berman Tripura Accord ni bai besek person positive tong jefru Tripura Accord sign khaipru besek person bo support khai abo bonon ma sunai haise CPIM jara kola patani sanai sine agreement na tei rong no whether it is from CPM Congress jespan haisi tamni bor tini Tripura mo thana kola pata agreement san khai BJP be alliance government tongi tongni bor wan chugo kintu bor ki kubuni Tripura sani ekono support da khai yangkai Congress tongi phano nung sadi haisi Tripura Accord implement ma khainai kok sadin sadi bongna CPM no sadin sadi Congress no sadin sadi but bor saglak a Accord mana furke bor bukha dig klejana haisi bor no sadi you please tell Sudhir Berman Jitendra Chaudhary, leader of opposition, to support our agreement which was signed by government of India. Bongno sadi assembly kokti sadin sadi Tripura mothani agreement bufuru implement khanai sungnin sadi bor rights tong haisi kintu singya woi media phai kok saman inkai abo kaisa public na blunders namo haisi
kaisa public no hoirani snamlan che aba tekunuya clear message bobagra tiprasana hamjang masai keba tiprasana hamjang maya aba guarantee তাও সুজানা রোলিং গভর্নমেন্ট ফাসিং দে কোনো একটা রেড গ্রিন সিঙ্গেল কোন ফান পাইয়াকো Yes. ফলো পাইয়াকো as of now sung kuno red and green signal maya ko maya ni maya aboni byapar borok aboni sung saka tini sung starting go joto gumuti hangkoni office of byabano bondo khaireka buskango entire Tripura district ni hangkor bondo ngbai sinai abo sini bisingte sung saklaireka tini and sung saka means sung funugo bersinai abo guarantee because YTF ni bukhoni job amwase ko hangkai abo taise firogin na harjagya and tumuno government of Tripura obonoti borok I sung tabuk transfer khaisinai tabuk khe sung transfer khaimbe simi sung sini bekaw sung sontusto nglia tabuke totally bono suspense sung nayo haichi suspend karon tini watiyong mani sung bojotono ekdom table sini dehani bikhum basakha sung tauka bono bin transfer ya bono sung tabka suspense nayo haichi suspend remain means entire Tripura is going to shut down like what we happen in coronavirus right? Number one.